Жараткан Алла Тааланын аты менен сөзүмдү баштаймын. Манас телеканалында Куттуу Рамазан берүүсү. Алып баруучулук кызматта мен Уланбек Калмырза уулу, саламатсыздарбы? Кымбаттуу көрүүчүлөр, дагы бир жолу бүгүнкү туткан орозоңуздар кабыл болсун. Деги эле ошол орозодон баш болуп кылган ибадаттарыңыздар, берген садакаларыңыздар, оз ачарларыңыздар жана бардык жакшы жардамдарыңыздар Алла Тааланын даргөйүндө кабыл болсун жана акыретте эселеп соопко жетүүнү насип кылсын демекчимин. Кымбаттуу көрүүчүлөр, бүгүнкү берүүдө дагы биз ошол ислам маданиятында, ислам тарыхыбызда, деги эле мусулманчылыгыбыздагы бир маанилүү бир институт тууралуу сүйлөшөлү деп жатабыз. Бул ошол вакыфтар же фонддор боюнча сиздер менен маек кылмакпыз, айтып бермекпиз. Ал үчүн бизге Манас университетинин көркөм өнөр факультетинин деканы профессор Mehmet Özkarcı agayыбыз келип отурат. Кош келипсиз агай. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Жана ошондой эле бизге котормочулук кызматта теология факультетинен окутуучу доктор Шахмардан Орунбеков агай, сиз да кош келипсиз. Сиздердин дагы Рамазан айыңыздарды куттуктайм, кут болсун агайлар. Рахмат. Агай, айтсаңыз, негизи эле бизде эми ошо кыргыз элинде дагы негизи вакыф дегенде бир кандайдыр бир элибиздин эс тутумунда сөздөр бар. Мисалы вакыф, уакып деп биздин фольклорубузда, биздин ошо ата бабаларыбыз ошо Кыргызстандын аймагындагы вакыфка тиешелүү нерселерди бир аз билишет да. Бирок убакыттын өтүүсү менен өзгөчө акыркы 100 жылдыкта бул нерсе бир аз унутулуп калгандай, бирок кайрадан азыркы күндө ошо динибизди кайрадан окуп үйрөнүү негизинде бул институттардагы эмне кылып атат, кайрадан окуп билинип элибизге жанданып атат десек болот да. Анан деги эле биринчи эле суроом агай, ошол биздин ислам маданиятынын түптөлүүсүндө деги эле ошол исламдагы ишенимдин, акыйданын ролу канчалык, ошонун бир байланышынан баштап берсеңиз агай. Kıymetli hocam, vakıf medeniyetinin inşasında İslam inancısının etkisi nasıl olmuş? Bu konuda geniş bir bilgi verseniz diyor. Kıymetli seyircilerimiz, hepinize hayırlı günler ve hayırlı Ramazanlar dileyerek sözlerime başlıyorum. Bugünkü sohbet konumuz İslam medeniyetinde vakıfların önemi nedir, rolü nedir? Bu konuda konuşacağız. İslam'da vakıf anlayışı, İslam dininin yardımlaşma, dayanışma ve infak ilkelerine dayanır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de doğrudan vakıf kelimesi geçmese de yardımlaşma ve infak, yani Allah rızası için ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak, yani infak dediğimiz olay, bu konuyla ilgili ayetlere ve Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerine dayanmaktadır vakıf konusu. İnfakla, yani yardımlaşmayla ilgili Kur'an-ı Kerim'de hayır ve hasenatla ilgili birçok ayeti kerime bulunmaktadır. Ben sadece bu konuda birkaç ayetten örnek verecek olursam, Ali İmran suresinin 92. ayetinde sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe ulaşamazsınız. Yine Bakara suresinin 267. ayetinde ey iman edenler, kazandıklarınızın temiz olanlarından ve yerden sizin için çıkardıklarımızdan Allah yolunda harcayın. Yine Hadid suresinin 18. ayetinde sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar ile Allah'a güzel bir borç verenlere verdikleri kat kat artırılır denilmektedir. İşte bu ayeti kerimelerin ışığında İslam medeniyetinin temelini oluşturacak olan vakıf medeniyetinin
temelleri atılmıştır. Урматтуу көрөрмандар, мына агайыбыз өтө жакшы теманы бизге ачыктап берди. Сөзүн башында жалпы калайык журтка ысык саламын жолдоп, кармап жаткан орозоңуздардын кабыл болушун Кудайдан тилеп, жана ушул Рамазан айында жасаган бардык амалдарыбыздын кабыл болушун жан дили менен тилеп өттү. Анан ушул темасына кайрылып, вакыф темасына кайрылып, ушул темада сиздерге ачыктама жасап берди. Бул сөзүн башында эле ислам маданиятында вакыф түшүнүгү Кур'ан-ы Каримде ачык бир аят ушул вакыф сөзү менен келбесе дагы Кур'анда бир канча аяттарда жана хадистерде жардамдашуу, бири-бирине кайрымдуулук кылуу, бири-бирине күйүмдүү болуу жөнүндө аят жана хадистер көп келгендигин кездешкенин айтты. Бул аяттарды алып карай турган болсок, Ал-Имран сүрөсүнүн 90-аятында силер өзүңөрдүн жакшы көргөн нерсеңерди Алла жолуна сартамайын, Алла жолуна кайрымдуулук кылмайын, ийгиликке жете албайсыңар. Жана Бакара сүрөсүнүн аяттарында Алла Таала силерге берген ырыскылардан, жерден чыккан, жерден чыгарып берген ырыскылардан Алла жолуна инфак кылгыла деп Алла Таала айткандыгын. Жана Хадис сүрөсүндө дагы жакшы кайрымдуу болгон эркектер, кайрымдуу болгон аялдар, жакшы карыз берген адамдар жөнүндө сөз кылынып, ушул аяттардан инфак деген сөз, кайрымдуулук, садака, берешендүүлүк жөнүндө сөздөр байма-бай аят жана хадистерде айтылып келет. Мына ошолордун негизинде түптөлгөн бул биздин темабыз вакыф. Вакыф деген сөз Куранда ачык вакыф деп келбесе дагы, ошо кайрымдуулук, жардамдашуу, берешендүүлүк жөнүндө келгендиги ушул биздин ишенимибизди түптөп турган жана ишенимибиздин негизинен ортого чыккан вакыф түшүнүгү деп айтып кетти. Evet, hayır ve hasenatlarla ilgili bu ayetler ışığında Peygamber Efendimizin şu hadisi şerifi esasında vakıf medeniyetinin oluşmasında temel olmuştur. Hangi hadisi şerifi? Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, insan öldüğünde amel defteri kapanır. Ancak sadakayı cariye, faydalı ilim ve kendisine dua eden hayırlı evlatlar yetiştirenler diyor bunun dışındadır. 3 temele dayanıyor belirttiğimiz gibi. Birincisi ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını karşılayacak sadaka-i cariye dediğimiz vakıf eserleri oluşturmaktır. İkincisi hayırlı ilim sahiplerinin yetiştirilmesidir, alimlerin yetiştirilmesi. Üçüncüsü de hayırlı evlattır. İşte bu hadis-i şerif vakıf düşüncesinin temelini oluşturur. Ve Peygamber Efendimiz döneminden itibaren vakıflar yapılmaya başlanmıştır. Buna süyüktü Peygamberimizin hadislerine nazar sala turgan bolsok, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde kişi bul dünyadan köz yumup, ahiretke köçüp, bul dünyadan koştuşa turgan uçurda, anın bardık jasagan işleri, amal kitebi jabılat dep atat. Birok 3 kişinin amal kitebi jabılbayt. Alar sadakayı cariya, ошол кедей кембагалга bir нерсе жакшылык кылып кеткен sadakayı cariyası, анан илим таратуусу, артынан жакшы балдарды калтыруусу. Мына ушул 3 kişi, 3 amal жасаган kişinin amal kitebi жабылбайт деп атат. Ушул хадистен да алып карай турган болсок, Алла Тааланын жолунда ошол sadakayı cariya кылып, кедей кембагалдарга bir жакшылык кылып, bir нерсе кылып кое турган болсо, ошол sadakayı cariya olup, negizgi ошол biz söz kılıp жаткан vakıf түшүнүгү ушул hadislerдин негизинде ортого чыккан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям доорунан кийин дагы ушул hadislerдин нуру менен кийинчерээк ислам дининин тутунган момун мусулмандардын арасында vakıf түшүнүгү ортого чыгып, vakıf түзүлө баштаган.
Агай, ошол деги эле биздин Кур'ан-ы Каримде жана пайгамбарыбыздын ошол хадисинде вакыфка байланыштуу ошо садакай жария хадиси же болбосо ошо Кур'ан-ы Каримдагы жардамдашкыла, инфак кылгыла, кайрымдуулук кылгыла, бири-бириңерди колдогула деген аяттын негизинде бул ошо вакыф түшүнүгүнүн мындайча айтканда таянган нерсесин айттыңыздар. Анан өзгөчө биздин көрөрмандарга ошо кыргыз элинде бир аз ошо вакыфтын аныктамасын айтып берсеңиз агай. Вакыф дегенде эмнени түшүнүшүбүз керек? Себеби бизде бир аз бул кайрадан жанданып атат. Эми элибиздин эс тутумунда бар. Мурда бул жактагы көптөгөн вакыфтар бар эле, бирок азыркы учурда биздин көрөрмандардан дагы байкаса керек, мындай жакшы немеси жок да, жакшы көп эми жанданып аткандай сезилет да. Ошого вакыфтын мындай аныктамасын, тарифин айтсаңыз. Kıymetli hocam, vakıf bizim şu andaki yaşamımızda, yani milletimizin, halkın arasında yeniden tekrar oluşmaktadır. Bu vakıf düşüncesini, vakıf anlayışını, tarifini bir açıklayabilir misiniz diyor. Vakıf Ne demek? Kelime anlamı itibariyle durmak anlamına gelir. Ama terim olarak vakıf bir Müslümanın kendi helal kazancından Allah rızası için, insanlar için harcamasıdır. Kendi mülkünü ne yapması gerekiyor? Belli bir kısmını Allah rızası için insanların hizmetine sunmasıdır. İslam medeniyetinde vakıf sadece Müslümanları kapsamamaktadır. Bütün insanlığın hizmetine sunulmuştur. Bütün insanlığın hizmetine sunulmuştur. Mesela insanoğlunun neye ihtiyacı varsa hayır sahipleri, hayır ve hasenat sahipleri o hizmeti sunmuşlardır. En başta işte bütün İslam dünyasını tezyin eden, başta camilerimiz olmak üzere, medreselerimiz olmak üzere, hanlarımız, hamamlarımız, kervansaraylarımız, darüşşifalarımız, bunların hepsi vakıf eserleridir. İnsanlar kendi öz mülkünden Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla bu eserleri inşa etmişler. Vakıf eserleri olarak önce bir şehrin kurulmasında vakıf inancının rolü oldukça büyüktür. Çünkü bir şehrin merkezini önce külliyeler oluşturmakta. Külliyelerin tabii merkezinde cami yer alır. Camilerin etrafında ise aşevidir, imarettir, medreselerdir, darüşşifalardır, hanlardır, hamamlardır, çarşılardır. Bunlar tabii ki şehrin çekirdeğini oluşturmaktadır. Ve bunların hepsi hayır sahipleri tarafından Allah rızası için yapılmıştır. Ve burada devletin hiçbir parası harcanmamıştır. Ve bu vakfı yapan hayır sahipleri oradaki camilerin giderleri, hatta camide görevli olan imamların, müezzinlerin ve diğer görevlilerin maaşlarını bile vakıflardan karşılamıştır. Ve oradaki o eserlerin hizmet verebilmesi için masraflarının karşılanması amacıyla da akarlar da vakfediliyor. Nasıl? Gelir getirici tarlalar, bağlar, bahçeler, hanlar, hamamlar yine o külliyeye vakfedilerek oradan elde edilen gelirle külliyenin bütün masrafları karşılanıyor. Aynı zamanda oradaki üniversite konumunda olan medreselerdeki müderrislerin, yani günümüzdeki manasıyla profesörlerin maaşları yine o vakıf gelirlerinden ödeniyor. Öğrencilere karşılıksız burs veriliyor. Yine onların bütün giderleri vakıflardan karşılanıyor ve bu vakıfların kıyamete kadar ayakta kalabilmesi için de vakıf senetleri düzenleniyor. Ve o vakıf senetleri devletin güvencesindedir. Mahkemelerde yer alır ve bu vakıf medeniyetinin böylece asırlar boyunca sürmesi de bu şekliyle sağlanmıştır.
Agayыбыз ошol vakıf деген сөздүк маанисине де токтолуп, андан ары анын ачыктамасына өттү. Vakıf деген негизи сөздүк мааниси бир жерде токтоо, туруу деген маанини чагылдырат. Ал эми негизги жалпы түшүнүгү жакшылыкты жакшы көргөн, кайрымдуу ишти сүйүп аткарган хайырсеверлер, жакшылыкка жарышкан адамдардын өз топтогон, адал жолу менен топтогон мал дүйнөлөрүнөн Алла Тааланын ыраазылыгы үчүн кайрымдуу иштерин жасаган кишилердин мал дүйнөсү менен бир жерге чогулат да, жыйынтыгында ошол топтолгон акча медреселерди курууга, мечиттерди курууга, жана керек болсо бир шаарды курууга, шаардын ичиндеги бардык муктаждыктарды талап кылынган, муктаж болгон нерселердин бардыгын түптөөгө, ошолорду куруп ишке ашырууда вакыфтын өтө мааниси зор деди да. Вакыф аркылуу жасалган ошол иштер дайыма каржыланып турат. Вакыфта түшкөн каржылык ал ошол мамлекет тарабынан эч кандай акча каржыланбай, мамлекеттен эч нерсе кетпей, бул ошол жакшылыкты сүйгөн адам, кайрымдуу адамдардын чөнтөгүнөн чыгарылган акчанын негизинде ошо мамлекеттин ичинде, шаардын ичиндеги окуу борборлору, илим марказдары, мечиттер, медреселер курулуп, ошонун ичиндеги иш-чаралар дагы вакыфтын каржылоосу менен ишке ашат дейт. Жада калса ошол мечитте иштеген имамдар, муазиндер, азыркы биздин сөзүбүз менен айтканда университетте окутуучу болуп окуткан профессор, докторлор дагы бир учурларда, ошол илгерки учурларда вакыфтын каржылоосунун негизинде иш жүргүзүшкөн дейт да. Вакыф маданияты түптөлгөндөн кийин ошол ислам дининдеги бардык иш-чаралар вакыфка негизделип, ал эми ошол эле учурда вакыфка топтолгон акча эч кандай мамлекет тараптан каржыланбай, мамлекеттен эч нерсе кетпей, вакыф тарафынан каржыланып турган. Ал эми вакыфты сактоо болсо мамлекеттин көзөмөлүнө алынып, мамлекет өзү коргоого алган. Ошонун негизинде вакыф түптөлүп, жыйынтыгында ошондой чоң-чоң иштер жасалган. Окуучуларга, студенттерге стипендия дагы берилген, мударрис, мугалимдерге ошонун негизинде ошол эле учурда жетим жесирлерди эске алып, бүтүндөй кысасы муктаждыктар, эл коомчулуктун кандай муктаждыгы бар болсо, ошонун бардыгы вакыфта топтолгон хайырсеверлердин, кайрымдуу адамдардын топтогон акчасынын негизинде иш жүзүнө ашкан дейт. Şimdi biz tabii İslam dininin yeryüzüne yayılmasında bu vakıf medeniyetimizin birinci derecede rolü olmuştur. Çünkü İslam medeniyeti esasında bir vakıf medeniyetidir. Vakıf medeniyetidir. Bu vakıfların çeşidi o kadar sınırsız ki, yani insanlar yaşadığı toplumda ne tür eksiklik gördüyse Allah rızası için ona el atmışlar. Devletin ulaşamadığını, devlet yetkililerinin hatırına gelemeyecek bile vakıflar yapmışlardır. Yani biz şimdi vakıf dediğimiz zaman sadece bu tarihi eserler dediğimiz camiler, medreseler, hanlar, hamamlar, aşevleri, imarethaneler yapılmamış. Mesela örnek vereyim. Bir insan, mesela bir Müslüman çıkmış, özellikle kış mevsimi çok sert geçen, çok kar yağan bölgelerde yaban hayvanlarının açlıktan ve susuzluktan ölmemesi için dağ eteklerine binalar yapılmış, orada insanlar görevlendirilmiş ve o binalara hayvanların yiyeceği yiyeceklerden, yemlerden su konmuş. Ve o çevrede yaşayan hayvanlar onu biliyor. Acıktıklarında ve susadıklarında geliyorlar. Oradan yemeklerini yiyorlar, yiyeceklerini yiyorlar. Yani biz yaban hayvanlarını bile düşünmüşüz. Yine aynı şekliyle kuşların açlıktan ölmemesi için kuş evleri yapmışız. Onlara yem verilmesi için görevli tayin etmişiz. Yine bakıyoruz ki vakıflarımıza baktığımız zaman mesela Bursa'da hayırsever bir insan ne yapmıştır? Osmanlı Türkçesi ismiyle
Gurabahane-i Laklakan, yani düşkün leylekler evi. Bu işte kış mevsiminde soğuk coğrafyadan böyle Arabistan'a doğru, bu Orta Doğu'ya doğru leylekler göç yaparlar. Ve bu göç yollarından birisi de Türkiye'deki Bursa şehri. Orada göç esnasında yaralanan leyleklerin bakımının yapılması için bile bu leyleklerin bakım evi için hastane kurmuşuz biz. Agayыбыз ушул ислам dininin жайылуусуна vakıflardan özgöçü manisi var deydi da. Ошол эле учурда İslam madaniyatının, şu vakıf madaniyatı işke aşuusunda bir gana adamdardı le canduulardın arasında bir gana insaniyatты le emes, can janivarlарды dagы unutка калтырган эмес. Bir misal berip kete turgan bolsok deydi, bir musulman Allah yolunda kayrımdуулукту жакшы көргөн адамдардан ошол вакыф түптөлгөндөн кийин bir gana adamlarga эле эмес, жада калса жан жаныбарларга дагы. Кээ бир жерлерде ошол жан жаныбарлардын дагы ачка калып, мындай бир азык түлүккө муктаж болгон жан жаныбарлар үчүн дагы атайын бир курулуш имараты жасалып, ал жерде ошол жан жаныбарлар дагы ошол жерге улам курулгандан кийин барып, ал жерди билгенден кийин жан жаныбарлар дагы келип ошол жерде өзүнүн азыгын таап жеп кеткен учурлар дагы болгон. Ушундай кайрымдуу инсандар да болгон. Анын жанында дагы бир мисал берип кете турган болсок, Бурса шаарында баягы бизде дагы лейлек деп коет го, баягы буту узун куштар. Ошол лейлек куштар кыш мезгили суук келгенде мындай ысык жерлерди мекендеп кетишет да. Ошол сыяктуу лейлектердин кышта учуп кете албай турган, кандайдыр бир жабыркап, канаттары кырылган куштар бар болсо, ошолордун дагы кайрадан дарыланып учуп кетүүсүнө көмөктөшө турган мекемелерди жасап койгон дейт да. Ал ошол куштар учуп кете алышы үчүн ал жерде атайын ал жерге кызматкерлерди койгон. Адамдар тарабынан кызматкерлер коюлуп, куштун учуп кетүүсүнө жардамчы, канатын кайрадан өзүнүн калыбына келүүсүнө чейин ал жерде толугу менен жасалат, камсыздандыруу эмеси болгон дейт да. Ошолго чейин көңүл бурушкан. Бул деген сөз бир мамлекеттин колу жетпеген жерге vakıflardın kolu, vakıf yolu arkılуу jardamdашуу kolun sungan işler жүрgüzülgen deydi. Demek oşonçoluk terenginen işler жүрgüzülgen. Jada kalsa mına adamlar üçün de oorukanalar, baniyalar, monço türdүү hammamlar jasalgan, баягы кербен сарайлары да курулган, жогоруда айтып кетти гайыз, ошону айтпай өтүп турмун. Кербен сарайлары курулган. Мисалы бир жактан бир адам алыс сапарга чыгып, жолдо жолоочу болуп, түнү калып кете турган болсо, барар жерге эч жери калбаганда, ошол кербен сарайлары атайын вакыфтар тарабынан курулган кербен сарайларга барып конуп, ошол жерде өзү эс алып, жуунуп, таранып, бүт бардыгын. Мунун бардыгын ушул иш-чаралардын бардыгын жүргүзгөн vakıf madaniyatı arкылуу болгон дейт да. Evet. Şimdi ben birkaç tane mesela bu vakıf medeniyetinden, yani örnekler çok da birkaç örnek daha vereyim. Mesela bir hayır sahibi çıkmış. Diyelim ki konaklarda çalışan hizmetçiler tabak, çanak kırdığı zaman efendilerinden azar işitmemesi için o hizmetçinin kırmış olduğu tabağın ve çanağın parasını ödeyen vakıflar kurulmuş. Bayramlarda, özellikle dini bayramlarımızda fakir fukara çocuklarının işte bayramlık elbise giymeleri için biri öyle bir vakıf kurmuş. Yani burada vakıfların sınırı yok. İnsanlar yaşamış olduğu toplumda ne eksiklik gördüyse, insanların neye ihtiyacı varsa o konuda vakıflar kurmuşlardır. O açıdan vakıfların İslam medeniyetindeki en önemli rollerinden bir tanesi, vakıflar devlet ile toplum arasında bir köprü vazifesi görmüştür. Yani İslam medeniyetinde vakıflar devlet ile toplum arasında bir denge unsuru oluşturmuştur. Günümüz sosyal devlet anlayışının birçok fonksiyonunu, işlevini geçmiş dönemde hepsini vakıflar üstlenmiştir.
Мына ошол вакыф түшүнүгүндө вакыф маданияты көптөгөн мисалдарды айтсак болот дейт да, түрдүү өрнөктөрдү берсек болот. Өтмүш учурларыбызда, тарыхыбызга карай турган болсок, ошо ата бабаларыбыз вакыф маданиятын өнүктүрүп, ушул жол аркылуу көптөгөн эмгектерди, жакшылыктарды жасашкан дейт. Мисалы, вакыфтын түрлөрү бар, ал түрлөрүнүн чеги жок дейт да. Ар түрдүү, ар тармактан ошондой фонддорду, вакыфтарды куруп, ар тармактан кызмат кылышкан. Буга мисал катары, мисалы баягындай тамак аш жасап элге кызмат кылган кафе ресторандарда дагы көбүнчө идиш аякты сындырып алган эмелер болот дейт да. Ошол идиш аяктарын сындырып алып, ээси тарабынан анын жемеленүүсүнө жол бербестен, ошондой сындырып алган идишин төлө бере турган вакыфтар түзүлгөн дейт да. Сындырып алды, өзү күнүмдүк оокатын араң таап жаткан бир кызматкер ошону төлөй албай кыжалат болуп жатканда, вакыфтар келип ал жерде сенин эмеңди, ошол сындырып койгон идишиңди ээсине төлөп коет дейт. Ошондой эле майрам күндөрү дейт, мусулмандын балдарына сүйүнүч тартуулоо үчүн кээ бир үй бүлөлөрдө майрам кийимин кийүү, баягындай кооз кийимдерди башка байлардын балдары кооз кийинсе, берки кембагалдардын балдары көзү күйүп, менде дагы болсо деген арманда калбаш үчүн атайын вакыфтар ошол тармактан иш жүргүзүп, жетим жесирлердин, кедей кембагалдардын балдарына кооз жылуу сонун кийимдерди кийгизип, майрамдык шаң бөлөп, алардын көңүлүн көтөргөн дейт. Бул сыяктуу түрдүү өрнөктөрдү алсак болот дейт. Анан ошол хайыр себерлер, кайрымдуу иштерди жакшы көргөн адамдар мамлекет менен элдин, коомчулуктун ортосунда бир көпүрө болушкан дейт да. Мамлекет менен элдин ортосунда тең салмактуулукту сактап турган, мамлекет менен элдин ортосунда ынтымакты бекем кылып ишке ашырып, мамлекеттин колу жетпей калган жерлерде вакыфты жүргүзгөн, кайрымдуулукту сүйгөн адамдар ушул нерселерди ишке ашырып, жыйынтыгында көп ийгиликтер болгон дейт. Yine mesela vakıf medeniyetimizin eğitim hayatında rolüne bakacak olursak mesela İslam dünyasında inşa edilen günümüzdeki üniversite karşılığı olan tabi medreselerin inşası, bakımı, her şeyi vakıflar yoluyla olmuştur. Çünkü İslam dünyasındaki belirttiğimiz gibi eğitim kurumlarının tamamına yakını vakıflar yoluyla inşa edilmiş ve bu çerçevede vakıflar yoluyla ayakta tutulmuştur. Burada tabii medreseler sadece ders verilen yerler değil, aynı zamanda barınma, beslenme, kütüphane hizmetleri, müderrislerin ve öğrencilerin maaşları ve bursları gibi ihtiyaçlarının tamamı hayırsever insanlar tarafından karşılanmıştır. Ve bu sayede İslam dünyasında özellikle Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde kurulan vakıflar sayesinde eğitim süreklilik kazanmış ve ilim toplumun her kesimine ulaşabilmiştir. Yani köylere varıncaya kadar eğer bir cami inşa ediliyorsa mutlaka yanında medresesi veya bir mektebi de inşa edilmiştir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti kerimesi hepimizin bildiği gibi oku emriyle başlıyor. Yani ilim diyor sahibi olacaksın önce. Çünkü biz bunu ilk defa Peygamber Efendimizin sünnetinde görüyoruz. Nasıl? Peygamber Efendimiz mescidini, Medine'deki Mescid-i Nebevi'yi inşa ettiği zaman hemen avlusunda bir de Suffa dediğimiz okulu vardı. Eğitim kurumu vardı. Çünkü Peygamber Efendimizin inşa etmiş olduğu mescit ve Suffa dediğimiz eğitim kurumu külliyelerin çekirdeğini oluşturuyor. Eğitim ile inanç, ibadet bir arada yürütülmüştür. Bunları da biz vakıf medeniyetimiz yoluyla en ücra köylere kadar taşıyabilmişizdir. Agayыбыз азыр ошол вакыф түшүнүгүн айтып жатып, билим берүү тармагында дагы вакыфтын чоң ролу бар деп айтты да. Бир учурларда Османлы доорунда, Селчуклардын доорунда жада калса ошол мечит, медреселер, окуу жайлардын баардыгы вакыфтардын камкордугунун алдында
vakıftardın koldoosунун алдында kurulup jana andan keyin ошол ilim alınуу, ilim үйrөтүлүүсү devamlı dep koyat мындай дайыма уланып турганда, токтоосуз эч токтоп калбастан илим үйрөтүлүп турган. Ошол жерде дагы окуу жайлар бир гана окутуу эле борбору эмес, анын жанында мындай жашай турган жагы дагы болгон. Бул ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүндө дагы кездешет. Сүйүктүү пайгамбарыбыз мечитти куруп, мечиттин бир аймагына асхабы суффа үчүн, сахабалар үчүн атайын илим меркези, илим борбору ачып, ал жерде окуучуларды жетиштирип эме кылган. Демек ошол вакыфтын функциясы, вакыфтагы жасалып жаткан кызматтар илим алууга, илимди жайууга, илим окуган окуучуларга бар тараптан колдоо көрсөткөн. Ансыз деле ошол динибиз ислам алгачкы түшкөн аят икра, оку деп буйрулган буйрук менен келгендиктен окуганга аябай үгүттөлгөн. Мына ошол вакыфтар бир учурларда Осман дөөлөтүнүн доорунда, Селчуклардын дөөлөтүнүн доорунда бир гана борборлук аймактарда эле эмес, жада калса айылдарга чейин ошончолук бир маани бергендиктен айылдагы адамдар дагы илимден өз насибин алышкан дейт да. Илимсиз адам калбай калган дейт. Баардыгы ошол илимге жетип, өзүнүн деңгээлине жараша илим алууга мүмкүнчүлүк алган дейт. Демек, бул вакыфтын ушунчалык коомдо, элге, журтка пайдасы бар. Азыр дагы ушундай эме болсо, жогоруда айтылган үлгүлүү өрнөктүү иштер ишке ашса керек. İslam şehirlerinin mesela planlı bir şekilde yapılaşması, gelişmesi vakıflar sayesinde olmuştur. Biz İslam şehirlerine baktığımız zaman mahallede önce cami inşa edilmiş, etrafında külliye oluşmuş, ondan sonra evler onun etrafında şekilleniyor. Ve şehirler mahallelerle gelişen bir yaşama alanıdır. Aynı zamanda biz tabii vakıflara baktığımız zaman vakıf sistemi İslam hukukunda ayrıntılı bir şekilde kurallarla düzenlenmiştir. Vakıf senetleri dediğimiz vakfiyelere baktığımız zaman efendim mesela vakıf gelirlerinin nerede kullanılacağını, bu vakıf gelirlerinden kimlerin faydalanacağını, yine vakıf içerisinde yer alan görevlilerin sorumlulukları ayrıntılı bir şekilde belirlenmiştir. Ve genellikle biz vakfiyelere baktığımız zaman, vakıf senetlerine baktığımız zaman dua cümleleriyle başlar. Ve sonuç kısmı da ise der ki özetle eğer kim bu vakıfın amaçlarına uygun bir şekilde hizmet etmezse, efendim bu vakfa zarar verirse diye başlayarak beddua cümleleriyle biter. Beddua cümleleriyle biter. Onun için vakıf malı her zaman kutsal kabul edilmiştir ve şöyle bir atasözümüz vardır. Derler ki vakfın mumunu yiyen kedinin bile gözü kör olur. Çünkü vakfın malı milletin malıdır. Kutsaldır. Bu anlayışla asırlardan beri efendim bu vakıf medeniyetimiz devam etmiştir. Mına ошол вакыф маданиятын агайыбыз айтып жатып, шаарлардын курулуш архитектурасы дагы, курулуш иреттүүлүгү дагы вакыфтын İslam madaniyatına negizdelgen. Bir şahar kurula turgan bolsa, sözsüz türde birinci meçit kurulat. Meçitin janına oku borboru, kulliyalar kurulat. Anın aylanasından anın üyler kurulup adamlarga ошол жашоо тартылынат. Айыл аймактары болуп, ошол кыштактар пайда болуп, ошон тип bir шаар курулат дейт да. Ушул вакыф маданияты аркылуу шаарлар кандай түптөлүп, иреттелип курулгандай, вакыфтын дагы İslam hukukunda özünçö belgilүү erежелерге негизделет. Fakihler, ошо İslam fikih hukukun жақсы өздөштүргөндөр, алар ошол İslamдын
арам адал түшүнүгүн ортого коюп туруп, кайсы нерсеге кол тийсе болот, кайсы нерсеге кол тийбеш керек экендигин ачыктап, атайын фикх китептеринде алымдар фатваларды чыгарышкан. Мына ошол вакыфта топтолгон мал элдин малы болгондугу үчүн ал ыйык бойдон сакталыш керек, ал кол тийилбес болгон бир мүлк болгон. Вакыфта ар бир вакыфта ушундай жазуулар да бар дейт, дуа менен башталып, анан аягында ушундай сүйлөмдөр дагы коюлат эле дейт да. Ким эгер ушул вакыфтагы мал мүлккө кол салып, акысына кирип кала турган болсо, элдин акысына киргендиги үчүн ал каргышталган бир дуа менен дагы айтылган деп айтылат. Дагы бир ата сөзүн айтып кетти, ата макаллардан бирөөсү бар дейт. Вакыфтагы топтолгон малга мышык эгерде көз артта турган болсо, анын көзү көр болсун деген бир макал дагы айтылып кеткен. Демек ошончолук ал жерде топтолгон мүлк ыйык сакталыш керек, ал ыйыкталыш керек. Ал жерде кылган кызматты ким кыла турган болсо, аярлап, аяр мамиле жасап, ал бирөөнүн акысы экендигин, бүтүндөй адам баласынын акысы экендигине көңүл буруп, аяр мамиле жасап, туура жолдо пайдаланууга буйрулган дейт. Tabii İslam medeniyetinde vakıf medeniyeti çok geniş bir konudur. Günlerce konuşsak vakıf medeniyetini anlatmakla bitirmeyiz. Tabii süremiz belirli olduğu için sonuç itibariyle şunu ifade etmek isterim ki vakıflar insanı sadece alan değil, veren, paylaşan bir varlık haline getirmiştir. Çünkü biz şunu biliyoruz ki insan mutlu olmak istiyorsa paylaşacaktır. İslam inancının da gereği budur. Böylece vakıflar zengin ile fakir arasındaki uçurumu ortadan kaldırmış. Toplumda merhamet, paylaşma, sosyal sorumluluk bilincini güçlendirmiştir. Bundan dolayı vakıflar İslam medeniyetinin sadece bir kurumu değil, medeniyetin ruhu olarak görülür. Ve İslam medeniyetinde vakıflar eğitimi, sağlığı, şehir yaşamını, sosyal adaleti ve ahlaki değerleri ayakta tutan temel taşlarımızdan birisi olmuştur. Böylece vakıf sistemi sayesinde bireysel hayır, kurumsal ve kalıcı bir yapıya dönüşmüş, toplum uzun vadeli bir refah düzenine kavuşmuştur. Ama günümüzde tabii ki bu İslam dünyasında vakıf ruhu zayıflamıştır. Tekrar bizim ayağa kalkmamız için İslam toplumunda Peygamber Efendimizin döneminden itibaren başlayan bu vakıf ruhunun da canlandırılması lazımdır. Ben burada sözlerime son veriyorum. Bizi sabırla dinleyen bütün seyircilerimizin Ramazanını tekrar tebrik ediyorum. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Agayыбыз бул вакыф темасын сүйлөшө турган болсок, түн күн сүйлөшө турган бир узун бир тема дейт да. Бул бүтпөгөн бир чоң бир узун тема. Анткени мунун маани маңызы, тереңдиги терең дейт. Бирок мен сөзүмдүн ушул аягында ушул убакыттын кыскалыгына байланыштуу ушул жерден сөзүмдү токтотуп, бирок ушул нерселерди айткым келет. Vakıf madaniyatı İslam dininde öte manisi tereң. Бұл İslam dinimizde alған қолға қарағанда берген қол үстін тұрат түшүнүгү негизинде бар нерсени бөлүшүп жашап, бири-бирибизге бөлүшүп жашоо, бул ошо вакыф түшүнүгү ушундан келип чыгат дейт да. Мисалы, сүйүнгөн нерсеңди дагы бөлүшүү кандай ырахат тартуулагандай, бар мал мүлкүңдү дагы башкаларга берүү аркылуу кайрымдуу жолу менен берешендүүлүк, жомарттыкты ишке ашыруу менен адам баласы ошо руханий жактан өнүгүп өсүп, рухий бир байлыкка бөлүнөт дейт да. Ошол себептен акыркы мезгилдерде мына ушул учурубузда вакыф түшүнүгү алсырап, мурдакыдай жандан баса дагы азыр деле бар, бирок
Bunu biz kayradan jandantırышыбыз керек. Пайгамбарыбыз Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin doğrundan keyin vakıflar kurulup köp işler jasalganınday эле бүгүн дагы biz İslam madaniyatыбызды elibizdi jurtubuz жалпы musulman халкына пайдалуу болуубуз үчүн мына ушул vakıf системасын кайра жандантып, коомчулукта өнүгүп өскөн байлар менен кедейлердин ортосундагы тирешүүнү жок кылып, сүйүүнү, бири-бирине жакшы көрүү сезимдерин ортого коюп, байлар дагы кедейлер дагы тынчтыкта, ынтымакта, биримдикте жашоосун камсыздандыруу үчүн vakıf madaniyatının İslam'dагы ordu ötө maanилүү, уну жандандырышыбыз керек деп сөзүмдү ошо менен аяктап, баардык угармандарга сабырдуулук менен укканыңыздар үчүн сиздерге терең ыраазычылыгымды билдирем деп кетти агайыбыз. Чоң рахмат айтабыз, агай, бар болуңуз. Албетте ошол ислам маданиятында, ислам тарыхында дегеле ошо биздин мусулман коомчулугубузда тарыхтан берки вакыфтардын ролу, мааниси, алардын миссиясы, функциясы, кызматтары боюнча бизге аябай пайдалуу маалымат бердиңиз. Албетте, чындап айтканда, азыркы учурда биздин өлкө баш болуп мусулман дүйнөсүндө бир аз бул вакыфка болгон нерсе бир аз азайгандай, бирок кайрадан биз жандандырып буга бул айтып атпайбы, ислам маданияты бул вакыф маданияты деп дагы айтылып атат. Ушул нерсени кайрадан жандандырсак дагы бир эле адамга эмес, жаныбарларга, бир эле мусулмандарга эмес, теги эле адамзатка, ар бир бул дүйнөдөгү бар болгон нерселерге мындайча айтканда кызмат кылып пайдасын тиймек беле деген ойдомуз. Сиздерге чоң рахмат, бар болуңуз, ыраазычылык билдирем. Кымбаттуу көрүүчүлөр, бүгүн биз ошол ислам дүйнөсүндөгү вакыфтар тууралуу кеп кылдык. Албетте, вакыф дегенде биз эң биринчи кезекте эле мечиттерибизди же медреселерибизди же ошокшогон ибадат кылуучу жерлерди ойлобошубуз керек. Албетте, бул билим берүүдөн тартып, башка социалдык кайрымдуулук керек болсо бир эле адамды эмес, жаныбарларды, коомдогу ар бир социалдык катмардын адамдарын, башка дегеле башка адамзаттарды да камтыган бир өзгөчө бир институт болуп эсептелет. Анан бул жердеги азыркы күндө ошол вакыфтарды жандандырууда эми өзгөчө 20 жана 21 кылымга чейин тарыхта мамлекеттер социалдык мамлекет болгон, бирок бүгүн күнчөлүк болгон эмес да, бирок ошол доордо дагы мамлекет менен коомдун байланышында вакыфтардын ролу жогору. Албетте, бүгүнкү күндө деле өлкөбүз, мамлекеттер социалдык бир мамлекет болгондуктан ар бир айыл жерлерге, ар бир өздөрүнүн жарандарын ар бир катмарына жетип, аларга социалдык камсыздандыруу, анын билим берүүсү, алардын мисалы дарылоосу, оору сыркоосун, ошокшогон нерселердин баарын чечип, ушуга жетүүгө аракет кылып жатат. Бирок ошого карабастан бул вакыф маданиятын кайрадан жандандырып, кайрадан алдыга чыгарсак, бизге ошол кээде мамлекет жете албаган же болбосо чындап эле баягы кайрымдуу адамдар өтө көп, соопко иштейм деген адамдар өтө көп. Ошолорго дагы бир мындайча айтканда көпүрө болуп, бир жакшы бир кызмат боло беле деген бир ойда. Анан албетте бул вакыф менен вакыф малы, элдин малы, бунун азыркы тил менен айтканда кызыл китеби Алла Таалага тандык болгондуктан бул кыяматка чейин, ошол кыяматка чейин бир адам вакыфка бир кайрымдуулук, бир жардам ишин таштаса, анын сообу, пайдасы ал адамга кыяматка чейин уланып, урпагына дагы, өзүнө дагы бир мындайча айтканда сооп болмок деген ойдомун. Алла Таалам ошол бизге барыбызга жогоруда айтып өткөндөй алган эмес, берген колдордон кылсын жана көптөгөн из калтырып, вакыфтарды калтырып, жакшы иштерди калтырып, пайдалуу коомубузга, адамзатка пайдалуу инсандардан кылсын деген изги тилектер менен бүгүнкү берүүнү жыйынтыктайбыз. Алып баруучулук кызматта мен Уланбек Калмырзаулу болдум. Дагы бир жолу Рамазанын айы кут болсун, туткан орозолоруңуздар кабыл болсун. Эмки берүүлөрдөн көрүшкөнчө.